Yamuachi BM Samu Akwabado Badwam TV Badwam Jumedi so. Yada Apostle Dr. Anita Kutegwase. Any cranshan some dear do son ya Badwam Kase. And some toja umubi a ubetin enra. Adom BECE so when one day abana we just send one more extra Arabicino. And also ebe we one day and any day. Editrim and only Simbina no pay ya de bro Adom TV Badwam Kase. Or share live on Facebook/Adom TV extra. Go TV at 119, DSTV at 280. Uko YouTube Adom TV 2, kwadomonline.com, and same way ni sembe brain so eguho. Asedane kwama Majoy Trish. Nentadi ba ko fefe ne shemi the links. Ene ye treno ena Frederick Opticals. Ebo menino eban. Bidi de afia amankwa tamaklo. Afia ni de bienti said en 70 chemu etie. Enrese wani se okache woni amugi exam center ho. If you say BECE insohwedon wo mu de aba na wieye wo ho a enwum ne mpaye ne aseda ene nkredi atintim so yamane boni kojo mensa brampa etwaso. Ukuda wetwewi ina mbafra wowo GHS 3 Ghana hinara over 603,000. Washe BECE nasi na yereke sezi officially se ehwe waye calendar na yame adom ochina ukude na wobewie ni na nanso nna bina deze bebre na wontro Arabic on was onesie hinara was abewie ya se ehwe ndwomto mpaebo na aza wazire da yankopɔ na ase owo mpempendo a wozo wona bedura na se wanyi onsa wo ka kire. Binumpo namdo aseze wenchire ni amogi exam center we wie no ogudo a worutwa ebiwese graduation photos a worhwe anyim de dachi bia no obaye nka aduma amhonde bra wotwere BECE wie no da mfonyini na wotwa yanye mwafroma ne binzi nkomo a ne yenhwe za fiti bukudo a wo hye exam center ase bepemenda we wie no ubetum aka kire adom ahwefo ne tiefo ngase na eye na ebie din na ebisu yemmer ba na me adom ntietimi troy mass in particular say no me me ye pa me troy pa na me nim se metimi atlo te fun eye bete enye bibia like ebema me ye ma hyehyɛ me bebre na enye bibi den bia na me adom ntietimi atro. We remember me home from 6 to 15. Then I remember me be a me pay. That means me na was out to go. Obiara na za wetum aka afa. Exam sa wa sha ase. Bichire BECE afize no. Wa hwe yim de. Nsohwe no hunsunsu adu nyina baba no na nkunyimizi aye honze. Kojo mensa abrampa na manzebo. Nani enye ni amugi exam center ho nko a nyani kwa hwade wo kintampone ne mpotamu so BECE candidate no so ani a agye ensema odi tudwa eni school ya pescal the first time I trusted the first time I trusted now work for the next nice teachers ni share price yan said na be behind the wetman class le mom ya sele train so na me atom ya onya ebia wo twere na afu eso extend upon omuche esu obia eso enti ya mechanism do obia wa twere ni bibia ya bon pa SNS BECE no obia anya ni bibia si Munya apo Bacha David. Jumwana Motoe. Bacha. Na mujiri se mwe passe. Bacha. Oh, okay. Eti mwe ready se mwe to school so na mwe wie. Bacha ya ready se be to. Santi moni agende. Bacha ya ni ake pa. Na kupa sa wa ya tibia tira wie na suziem.
ya kasa ya dana mrase awa mayankwa awa ya timi ya trasa se we da wie de ya dana mrase Why some beto aso? Beto aso na mo ha ya beto aso. Okay. I free mu masiano mu na yemongra yensan foforo mu na Adom Brands a share multimedia dwumakuo no mu Adom TV Adom FM asempa ene enshira enura nyame aye Adom a obia mobroni bi ya bring to mo ha na adwen no yamani sika 40,000 Ghana cedi maame ya safua eyosuani a na wo okuapeman senior high school a wo general arts Nensho yade ni nti nani ba kono ekọ na wona sini a wo kolebu unis adubia sa akode en mo gina mu enne wajeje muade ama mame ya sa akode safoa ya yebo nani no ene ni nipadua eho ban tabre ye wo anese fo mpanifo free kolebu teaching hospital by na asem ni yetia ye nua ba mame ya safoa a wanya bring to mu madaroma ye jeje sika kakra afena sika no yenye bia yede ekoboa no omo wa haida ase oba pa me makwa ba ye nia sisi mame ya ne ho tese nyame adom ne ho ye na we de mefa akonye so na madamu nyina ase se yede beto monim se mame ya hia moa no ampampa mo kaka monsa no amanne madaroma matumi ahye ye ni munyam se yedamase yede kwa kwaje ne kwa na yesre ewo mu se ebiaba na esoso enso payo because after ya start as a matter of fact also go through radiation and o my operation obi be say operation be ya den ye mame ya mbacho wonya brain tumor nti na ma aka nani na ma aka nani nti ye operation be friend craniotomy ayeyi brain tumor no but ye hwehwe mpensempense mu brain tumor na se no ayet se kpokram epese ede ne ho ka ho nti na obehia se ye de ne beto radiation so netumi ahye cells no se ne be ya obenya enkwa na watumi ache okay nti sese ne de edu ya ye no operation na ya successful aka se ye be yi kokram cancer no cells no free ho acho sa pepe na ye oba na obusiani me pa acho me hu no kolebu asase so onunko ane se wo ye wadwuma no na hu no ai onunko ane bai unfortunately na oye janka me ya wo mfie se pa acho 24 years 24 amishra insurance that's say it was so na multimedia dwumakuo environmental journalist say Rastus Asare Donko and then sada na say ma wo pacho tichi won etu galamsi no ne amuye ni nyina hu sunsanso na nkura no na eba won so ntie ni die mo besre sanka kasa bebre no won muntie no wonyaye hwehwemu bebre adanedi se enkoda ntotofiwa evi omo aye nwo omo kra no eba awudura efiri galamsey mu eba ne friend heavy metals no omo etwene mo ekom nipadua mu chempanyfo ekisikuru ye ka kisikuru broni friend cancer no ayi hu onkolam edoso ni nyina so dodo na afiri galamsey areas na eba mercury ayewo binum moja ankola ebinum moja mu no edoso ni nyina kire yen se agudi ayetuo no ayentu no kwampa so na yetu no basabasa ewo baabiam yetu no ofiem enom ni ade no enya sunsuanso bone ewo especially ema ene nkola so na no wesiye kwabena yebo ochire ya wono national director ema compassion international Ghana enso den semi to aso the kind ye Christian organization afeso ye development organization betre say nkola omu yedie ekoso enti bibiara ebese abofra bi a future anase ne dach no eye bibia ehia yen to say asori any sorry mpenimfo eda no ya no eye din efa no eye galamsey dwumedie no ho ene ne nsunso anso yanto so na boafo sonko de matachiman metropolitan chief executive ne woka wo makosam enipa bia osuso so ye ndc fo to share wo no so bro wo mo ene wo mo holy family ayaresa bia wo mo agi ayaresa efise pepe spray nyina mo susu senkrofo ye hwe bia gu won so kase no etwa so
and shared and Chabia, Ghana de Shebashan Swa, a man a bobby told Joy Chirimu say, Techiman, one more metro chief executive, and an a boss, but to Trafobi, a quarter share one more sojuada, or one more mayor's office. Na bra, watch the sun seminamono, or the two just say, Secretary or chief office, a friend me say, chief semimra, and as usual, also me call chief officer, me shut up more ago, and I'm in train. Until me be a punana, me who know one guy. I know all of them. One guy, I a friend no, Abu Bakar, Ameyao. I don't have friend no, Jomo Mugabe. Nanuya Oba party. Say, Mimpi Abontin. I say, what do you mean? Mimpi Abontin, chief of smart me made the information every. A one man on Muna gang up, me 15. And almost sorry, na, on me to go, miss. And until here me back, animal. Or more. I'm for time, so those things. Here Mahaya. Until the pains, you know, Mahai. And then the con Hano say. And now, Manino Omode, they were carrying weapons. They were carrying weapons. Weapons, they say, yeah, second, and then, we are Manina, also Manina Bakwai. Pepper spray almost spread the goods. Until pepper spray normally go manene so to officer they will confirm that until they almost spread the go manene so no na agi dem na until omo bie windows ni na grand sana omo until omo ye de omo ye wie na omo pie koye Aminya no so na Adom TV Badwam kase na hana brema kwan na mediasie meda so womre no wadaje wada wo ma ye de bon krata no ene Adom online stories net was so twen ye kwaba